Sliko smo v Lendavi, kjer se bo kmalu začela povratna tekma kvalifikacij za popolnitev prve lige v športnem parku Lendava. Bodo nogometaši domače Nafte in Ajdovskega Primorja odigrali najpomembnejši obračun v tem tekmovalnem letu. Nafta ima kot drugoligaš nekoliko manj pritiska, Ajdovci pa bodo skušali prekiniti črno serijo brez zmage, ki traja že 10 tekem. In ukolikor bodo uspešni, se bodo nekako vendarle ohranili med elito, pa čeprav v zadnjem času niso blesteli in so bili daleč od želene podobe. Tudi Nafta je precej presenetljivo ostala brez prvoligaškega statusa. Pri Primorju se je prvič zgodilo, da njeni napadalci niso bili učinkoviti. Ajdovcem se to nekako dogaja in ponavlja že zelo dolgo. Tole je priložnost! Stranar je zavrnil žogo pred vrata, tam pa ni bilo ne Kadriča, ne Rogerja Murilja. Moško igro zaenkrat pušča Aleksandar Matkovič. Haris Kadrič v napadu za Primorje. Prehitro se je tu Velenčan odločil za strel. Žal Petek. Nezamenljiv je bil Petek. Še v eri Milana Anđelkoviča. Tonči Žlogar mu ne zaupa toliko, tole pa je priložnost za Murilja! Brani Erjavšek. Ko gre seveda za izvrstnega skakalca Marinič, pa Pihler. Maroša ima tu občutno preveč prostora, Klemenčič je nekoliko zamudil, Amadej Maroša preigrava, Bakti! Mohorovič se je izkazal, ni še konec akcije. Poredoš se je boril, Klemenčič pa ga je vendarle zaustavil. S tekmi po tolikšnem številu napak je kar pričakovano, da se je zatekel k nabijanju. Bakti. Kambič, ostro pred vrata, priložnost za Nafto. Boginja Fortuna je tu dihala z Ajdovci. Zadišalo je po avtogolu. In Maki Banjak. Petek. Zavnik, napaka Zavnika. Pa Jermol z dobrim predvidevanjem. Desno ima Ivan Jovanoviča. Jermol z razdalje. Malo možnosti za uspeh, takoj se je vedelo. 31 doseženih zadetkov na 35 tekmah. Kar alarmanten podatek. Ficko. Zavnik, Jermol, v težavah je Jermol, Bakti ga je presenetil. Bakti gre zdaj naprej. Zapleta se Bakti, ampak ohranil je ravnotežje. Bakti pred vrata Maroša, Mohorovič brani. Več izkušenj od Primorja. Jermol je zapravil žogo na sredini igrišča. Bakti do strela. Slabo je stal Mohorovič. Bakti in Zorica pri žogi. Bakti bo vendarle izvajalec. Proti oddaljenejši vratnici. Priložnost za Kambiča. Odbijajo nogometaši Primorja. Kaj lahko pokaže Muriljo? Poredoš. Tokrat Bakti edini kandidat za izvedbo. Bakti v kazenski prostor. Pirtovšek! Brani Mohorovič. Publika sprejela Žana Beširja, bivšega nogometaša Nafte. Sandro Jovanovič, to je mamljiva podaja, vrata so zdaj prazna. Žoga pa prek vrat, udarec iz kota bo za Primorje. Takšne manevre seveda ni prostora. Ficko. Zavnik. Levo se ponuja Mark Strajnar. Strajnar v kazenski prostor, Zavnik! Blizu. Mimo desne vratnice Erjavška z naskokom najlepša priložnost Primorja na tej tekmi. V drugem delu tega tekmovalnega leta je pravzaprav gonilna sila Primorja na sredini igrišča. Sandro Jovanovič. Dobra podaja, Banjak do zaključka. Zgrešil je Maki Banjak, ne bo se rabil toči po glavi, kajti tako ali tako je bil v prepovedanem položaju. Kar 74 golov je Primorje prejelo v tej sezoni. V povprečju skorajda, oziroma več kot 2 na tekmo. Dobra podaja zdaj pred vrata. Sprožil je Luka Kambič, ampak brez uspeha. Minute in tudi danes se nekako držal tega trenda. Aron Dragoner. Pihler. Verbič.
Verbič, tole je uporabna žoga. Prava zmeda je nastala. Več takšnih podaj smo pogrešali tekom tega drugega polčasa. Drži etiketo igralca tekme, ampak lahko da jo bo izgubil. Če bo Nafta zmagala, jo bo zagotovo. Tu je Kambič, Luka Kambič, brani Mohorovič. Balas, Bakti bo podal v kazenski prostor, tu ne gre pričakovati kratke kombinacije. Maroša skače, Mohorovič v prazno, vratnica. Blizu so bili Lendavčani, pa bi lahko ajdovski upi po preživetju zašli za obzorje. Dragoner, Pihler. V lanski sezoni so se sinovom Burje kockice res zelo ugodno zlagale. Manj sreče, jasno, letos tu je Maroša, Amadej Maroša, Maroša prek vrat v napadu. Predvsem to velja za ajdovce. Amadej Maroša je nekako soigravci še uspel povezati nekaj akcij. Tole priložnost, gol! Nafta gre v prvo ligo! Amadej Maroša! Dosegel je dva neregularna gola, no ta pa nima ničesar, kar bi lahko zaustavilo slavje Lendavčanov. Amadej Maroša tepta upe Primorja. Izbruh navdušenja v športnem parku Lendava. Balas Bakti je podal pred vrata, Amadej Maroša pa nepokrito bližnji vratnici in z natančnim strelom z glavo je premagal Patrika Mohoroviča. Navadite se na takšne prizore v zadnjih minutah, v zadnjih sekundah. Že se drži za nogo Luka Serjavšek na popoln juriš lahko zdaj pričakujemo strani Primorja, ampak če bo Nafta odigrala pametno, se bo ekspresno vrnila med elito. Izjemen strel Maroše, dosegel je 21. gol v letošnji sezoni. Glede na to, da Primorje ni doseglo gola 550 minut, je težko verjeti, da se lahko vrne v življenje, da lahko naprej. Odbija Goran Stanković, Maroša ima ogromno prostora, Amadej Maroša, levo ga spremlja Zorica, toda težko ga bo Maroša poiskal. Kornerska zastavica bo tu primarni cilj, bori se Maroša, kako se ga bodo lotili zdaj nogometaši Primorja. Dobro, Mark Strajnar, pa še težave pri gradnji napada, blizu. Mr. Jože Božic, welcome back to the first league. How happy are you? How can you describe this? Thank you very much. I think you just have to look around and you have the answer. Is there going to be a party? Will you open the bottle of wine? Of course, we must do it to celebrate this great performance. Hard to tell any words because what the guys did in the whole season, what this group did in the whole season is, I think it's unbelievable, fantastic. We broke almost all the records in the history of the club in the second division. And in the last minute we lost the championship. Then after this moment we came back and we did this reaction, what we did, that we showed this character, how strong this group, how strong we are mentally, we never give up. And this is the end. And is it even better now because you promote like that? Sorry, again? I didn't... Is it even better like that you promote when you won against Primorje? Maybe it should be easier to win the championship, or emotionally easier to win the championship, but at the end we love the, you know, the harder way to reach our goals. And we proved that we can go through any challenge, whatever comes in front of us.
it has the specialty to go up to the first division through the playoff, because I think it's even harder than win the championship, because in that situation when you play against the first division team who's working in the whole season, who's playing in the whole season the first division level in this tempo, and then they come here and in every aspect I felt that we were the better team on the pitch today. I'm really proud. I'm really proud. And I also think that this victory, this promotion for you is the ticket for the better relationships with all the fans. I have a good relationship with the fans. Sometimes they are just disappointed because of the results or something like this. Everything is good now. I hope it will be in the future. And today we... I'm wet too. I'm wet too. And what is the goal for the next season? Last thought before I leave you with your players. I love to dream big. We want to aim the mid-table, and we will see what's happening in the future. Nothing, you know, everything is possible. We proved it in this year. We want to keep up this mentality and show ourselves in the first division. Thank you very much and enjoy. You deserve it. Thank you. Amadej Maroša, upam, da se bova sploh dobro slišala, zelo napeto je tukaj ob robu igrišča, tudi mene so že vaši privrženci polili s pivom. Vemo, koliko pomembnih golov ste dali v karieri, v bitki Mure za naslov, pa tisti za zmago proti Tottenhamu. Verjamem pa, da je tudi ta danes eden izmed najpomembnejših v vaši karieri. Pa seveda, vsekakor, zelo pomemben zadetek in končno je uspelo priti v prvo ligo in priti tja, kjer spadamo. Verjamem, da je to najlepša tekma za vas v tem tekmovalnem letu. Pa vsekakor, žal mi je sicer, ga nismo končali z naslovom, ampak na koncu se je vse dobro izteklo in mislim, da smo zasluženo prišli v prvo ligo. V prihodnji sezoni se boste znova... Še malo pa vas prepustimo navijačem. V prihodnji sezoni se boste znova pomerili z Muro. Kako napeto pričakujete to vrstne prekmurske derbije? Verjamem, da bodo za vas precej posebni. Pa ja, mislim, vsak derbi je poseben, ampak mi bomo naredili vse, da bo pravi spektakel in probali vsako tekmo zmagati, kak zdaj. Verjamem, da bodo za danes načrti precej pestri. Koliko časa vas ne bo domov? Pa to ne vem, ampak ziher bomo vsi skupaj uživali. Najlepša hvala in srečno. Tonči Žlogar, danes nekako napeta, izenačena tekma od prve minute, na koncu ste prejeli gol v izdihljajih rednega dela. Kako težko se s tem sprijazniti? Sigurno zelo težko. Najprej čestitam Nafti na uvrstitvi v prvo ligo. Mislim, da tekma je bila taktična, vedeli smo, da bo odločil en zadetek. Ker smo trpeli, so bile prekinitve Nafte, na koncu smo tudi ta zadetek dobili iz prekinitev. Prevečkrat smo jim dopustili, da so imeli bodisi kot, bodisi prosti strele strani. Mislim, da smo odigrali 35 minut prvih dobro, kontrolirali tekmo popolnoma. Potem po prvi ali drugi priložnosti Nafte iz prekinitve se je kot nek strah unesel in drugi polčas smo bili povsem nenevarni za nasprotnikov gol. Premalo konkretni v zaključku pri predložkih in na tak način s strahom mi zadnjih 6 tekem nismo dosegli zadetka. Če ne dosežeš zadetka, ne moreš računati, da boš karkoli naredil. In mislim, drugi polčas res slab z naše strani, žal mi je. Ampak to je šport. Enkrat ti da, enkrat ti vzame, ampak da ti da, si moraš tudi v določenih stvareh to zaslužiti. Kaj to pomeni za vas? Se še vidite kot glavni trener Primorja? Pa mislim, da jaz sem najmanjši problem v vsej tej stvari. Jaz sem prišel sem pomagati, poskušati prebuditi ekipo. Sigurno, bom rekel, s tem izpadom, ko bi rekel, nisem uspel v temu, da bi ekipo prebudil. Tako da, ne vem, se bom usedel s predsednikom kakorkoli, ampak mislim, da
Jaz osebno sem najmanjši problem v celotni tej zgodbi. Morajo se stvari mogoče drugače postaviti in treba najprej prespati, potem bomo videli, kako naprej. Hvala lepa in srečno.